Kanyutrek Youth Council Motoration Circle hak Kanyutrek Naiwiang Archar Fuway hak Jingalam Ju Vice President Samla Shembor Langrin kalai Banjurep yak Jimpentray yak surok PMGSY na Marngor sa Phyllut kabastaw kilometer tam yak balamang bantray na usnem archa kakandai baban pendapat usnem archa arfau handai kabasol ngo kalong bahdu mentala jangkut usnem archa arfuway kajingtray kadang sa kongreng usnem archa kakandai kalong kajingso kumani pajba bak sarkar kamut ban penbano yak ni surok penman na bapai sik jimpentray kitik surok kaseng dap dek jing penyau nama kajing pentrai kedek surok kalong ke basuki hadu kata kepalawan rabiang kajing ikipaj ba na kapor syakapor kaseng ke kuntur cur yu kontraktor ba pentrai kedek surok udai ban pengkloi penstet no kloi kat bala apo mentah katelangi kat ba ka ayom kadang biang ban pentrai lama dek kajing laki bun snem ndrai mentah lawan kene ka skim PMGSY na Marngor sa Phyllut ndai ngis ngoban kentujur yau kontraktor badai ban pentrai ya kene ka surok namar ka order ke balak mi bat kajing tray ke ba mau pentray kadang bun ke badang sateng kumbang ira mak dak snem ki babun ni haban syuba dak bormet namar ngor sesnong ya biskot ya kau ya kitiar dukan ki bangi ngidi kilabun kijing ki bangi kendo tementak lawan kane ka surok ni sngoba kadon kajing mentoy ke babun yangi hnrei haba u kontraktor u simsting kumna ban pentray nisngo bangi nang mat kaju kajing na kapor sa kapor namar ba hakapor si tom bunsin ni hap syukit daki syuki ni hap syukit daki bormet bat kikaliru kisyong na kiyang na Marngor ban ba nang ne satay klasimpor sibun kamtam ki ba kantay ba armet hakapor kansan ba laday kapor ban sukha ni hapkit kano kasngu syam jing ingi kinong syong jong kane kisnong Phyllut isngo ban kerpat jur nakaliang jong kontraktor ban pentray no kamkloi ya kane kasurok ban pendep no katkum ka kilometer bapila yo ban pentray ya kane kasurok namar ndal apoy kapor liur kan syam jing bapin pentray mentah kapor telang kadang day kapor ka biang baha bapin pendep sywa bakan poy biang ka ayom liur sa sisin nakaliang kaseng ngidap dagi jing snokman ban tib nakaliang ka sarkar kala yo yak ban sanction ya ka surok ka badai naka skim PMGSY ka balai kilometer steng kata kemut naka sinong Marngor sudu Phyllut te hanrei ka ka ban nakaliang jongi kum kaseng bat kum juru ki nong sinong jong sinong Phyllut habangi yo yak ban keren ya ki pajba nong sinong ki penpau ya jing benyo bat kata kalong halor ke jing penslam ke jong u kontraktor uba pentray ya kene ka surok PMGSY ya ka bahaduk menta hoy ke jing tray kadang ya chat ndre kadon ka jing slam let's say bat ngi na kaliang jongi kum kaseng ngi kwa ya ka ban kren sai ba ngi kentujur ya u kontraktor uba pentray ya kene surok bas ngobha ya ka ban lek kam kloi namar ba i kum ba ka beneng ka ayom menta ka ailat baha te namar ketangi kerpat ya kontraktor bapin sobha ya keban penkloi no ya keban pendep no ya keneka jingtray hakapor ke babiang